Usimo sasekhaya-ke siyangibhedzela vele Nkosi yami. Ukhanza ukuthi kulesinye isikhathi kuningi lokude kona. Kodwa njengokuthi-ke base baveta nina bakaNazarini. Kuba nelusido ngoba kuyafika. Ngoba nina bampa bami kukanje. Ngoba abatshali bamfana babe ngu-20. But bebede lapho bakusita khona. Khathi encembe usita munye, nomsita babili, nomsita bathathu uyabona nje ukuthi bantwana. Sitele vele bantwana abaningi but usito lwakhona luncane. Kusho ukuthi bafika ecaleni bakhulukhuluma ngalo lwase luyavela. Phinde njalo lwefika kwesibili. Solophinde njalo basho phinde sathola. Lokho-ke namhla sekubuya kwesithathu. Hayi ngabona ngoba nalokufika nje ufike kwesibili ukhona lapho kwangisita khona bekuthi lutho nakhona khanza ukuthi umbili ukhona ukuthi ethi imali tokukaya baqhamuka ke Nazarini wasuyangisita. Nemishibo nje kakhulu Nkosi yami lapha emshibeni lapho sitakala kakhulu khona. Uyemabhonjisi akafanani nale mshibo lesiyithola. Mabhonjisi ukuthi uyacupha uyapheka uyaqhubeka phela. Ngibonga kakhulu mina ngiyabonga. Kuleni holeni akaNazarini sisithe kakhulu. Kusha ngathi ungaphinde njalo nasolo siphilile. Phinde njalo kubuye. Phinde kutosisita. Sisitabele bantwana. Ngisibongele nakulabadzala labanithumako. Ngibonga kakhulu. Ugogo shona.